Falebon ba penyai ketika program mataga janit isadar jong gasdong ibadu dan bor hamujai iblai jingkren dan subha hapkan ketin priang ma mai don ki perlok ni bi pekcakar bom sutu mo tengai khobe ju por ya kai isi jong gasdong kabla ajing bet yangi ban perlong ikini meeting mataga janit dikrisibun haju ke por ngai khobe Kharpran jadi Pak Ardan Miller Simon Presiden ng Pak Jong Voice of the People Party itu juga Polri MLA Jong Kanongkren kemudian itu Pak Marbot Khar ibelong i Presiden Jong VPP Youth Wing kemudian Pak National Sim Secretary Jong VPP Youth Wing Jong Kecela Brokat kemudian Kong Pilita Sim ibelong Presiden Jong Women's Wing kemudian Dr. Bahun dengan John ibni wedding lo kami badan hasinda bagi kerjaan parti kemudian i pastor gang porposkap ibaratkan dengan por kemudian iba bidowel marwiang presiden jongka VPP po mondai bagi play baru Sohryngkham jong parti VPP po Sohryngkham baru khot ke presiden sekretari bagi Sohryngkham don ke por play pi baru ke ba boleh poi ke jaka Nampak kita ki kan tuai jong istong Sohryngkham pat kemcu nak kebe pergi istong mercan namolongan bat namor kedeng ai play pi wit pi kan ka play ci play som thamai besok ba keben ni pi wit pi ndo ki berat ti pasang kemcu te shop ngai shaprang ka kwar ban ai play kripang ye barden ka play por ban wan ha kini ceka pilih po ki social media bai barden ni lek kam sange lagu ceka skai pa para koi kali kasi cengkia but she's belum meeting some brutally meeting iklan par ripet mentam badan yang lucu menciklah lagi kita nak try some meeting she's bang plan nak try untuk stamina show things you play by badan long ni kemilong but you don't cap ini ni pon suskan cibun but kasur kana kami ke pos ni pat katang jam kita try bantang live meeting lo kasura step mo lai engo play ba ai kasap maka bol Kharpran i badan ban kat ban ni hen ke por bat ban ko chakas ke per ilek ban bisa peta kan to cikta te ang mau slam archar play have I feb iwan badan academic meeting han ni Sohryngkham kita peta komni khambon ni mat tosi pat kembang kui kintian yo ba kui ki pai ba nong Sohryngkham wat pene rain yo no ron ba nang de kham ta bu trash no ti katai kala hit mon pai ba Sohryngkham ge mi si khat ba tengi ken ki put bar khait na po ka consistency la lead na po Sohryngkham mi kan dus pa te krishbun prashong prathau ki bala aj krishan ba hang tu sam chang phulai but hausam macam saru KMP kali double ya kata te mata ke lisir ni scam apa petang ya kabut layo mengisi menchua MP MLA te hadin bangna Sohryngkham sarkar itu kena pi ba dei hadin ba malai do bar badan dei mei belam tinga syakini ka jeli jong sang perkai but ida tresitam rubang pencap jangan nak dekat constituency kemari jumpi jadi mentai dan karangkat main scam ba paipa umpat kela dengan orang bangilai nilai cepet ba itu di pon mesyuaru nilai kan ke bon nak ke bor cabi man kistom nilai jangan sampai ba jangan orang juk parti kecing election di dalam kempisa ada ke por bangami kibon ba bekerben bat kyong ba kumdo unut jeng election kan pisah bat kyong ru ubre umna ban kren don ki bang long ko utrong te ndre start sibon ba don pra utlong lai ha ba tabla ki utlong don khaw mo don khaw ko ba don pra ban pe
te nasumu sibu ni pai ba hapren ching tresitom jongi dong kudong rap dengan halatar kiski bo kipai ba khem me no pat hapo kapor gila pai hatu Desember asal far dan apreng ni perlok jongai babu dasna yong phaidien no ngan ersu tengang na don kisubitar mo apun kistom gana jait don kisikap gilek ki break yawan don kisikap beduna dengan wan bang saya teks bai bardan ru yang punya penpau kita cing mo rei yong bat phais ke dia bat phais ke bon jait bai tekum tang jait hadu bako so aingo bu play ba la penjok ikam ni kalau cing chok ke buram tak cing kersan cing pai ba te tak ju lenti jait hadu mentah pat mentah ngadan arstan duna kum MLA jumpi bat 1% tegi buat baret panirap pai ba apna kam hok ke skim pat manus dem gani shrai ke skim bat in penyo yik pai ba pat ngai kai du haman unit haman kisrong ba ke chiet yik nong yo skim kat kum kichilon kam nuchki umple kat kum chikwa ne kat kum chilon kam taw ke chikwa ubriu dan ching kut chikwa chung ubriu te ta taw dak kam pa ki dak kam haki unit ngalong ki barbor pakai chiet pada peta chit kam chung kam chung peta ngar ngam ban chiet ma ngam ni thu le par khwat ngam ban tip chung kam ki ne lai bor ko bor ki number unit mat ki stong pelek kam ngalong tang utau nong penyo ai ka fon ban nong sa ketika hak chupi dengan election hatang rim omdai bang mi si election ban yo ketika bor dan ban spa pipai ba nak ni MLA chung ki parti right no chung VPP tunda study ba pensiam ba ki bon ba ki MLA kami khat daba buram 3 crore peti kimi seka politics kesan petri banyo ka bor pat pele business ngam kata ka agenda dengan mi siapa ba banyo yang kata ka bor ban ai sekretari ba paka nam tak kapag miyak champai pa ngimiru nam tak long din ki mandin ikan mau ki stem kalknais pasin for yala yo ya ka strict schedule po ching lam chong irabren chechen ni kusoi pa pa hebra play ikani pa joy ure pa joy ure wi jigai padon sai hatu unta orang makasi bakot kat kan yang chung pa joy but namak ching testong pa joy bari bambar chung ka Constituent Assembly Jogri India Lajo Executive. Hadu bantai ngalo kerpang. Baca di kepai juga executive. Hapa notis mengaitan tang sepotili City Council pada pemikiran yang lightly. But ada ni orang ba udang ilmu hadu banta natrai umlang ubri ubakaman. Nama di spirit jog executive hadu banta lawan sarkar kawai umshin natrai kam ho. Pacisian ngai hapor pengenalan kam sarkar ngayo pansarkar wei minister entam dan suruh partai wong ba nginelai naka Congress parti langut ke minister sedalhi wong ba pan LP dan utak kesipan kumta home minister but ndale kren yang kemudian kam LP kesipan uskap but ukan hit iki ngirai bon ki ai minister lai kesekshudin Palairu yaka Meklia Lantas for Regulation Act 1972. Remember of Patrikam Hop ini kan bagi lai. Hoi dan kam sipun ki an dei tangnya bagi lai ru memsen Patrikam Hop. Kum tang ma suban sukuliang yakini ki ranba kepala tesitom mapenyo ikam cela Meklia. Lalu ketika 1950s kami kirang ba yang tang kesekshudin tang sekosel patlong patbiang tanglit tan kita kadat kita. But bagi kami kirang ba isupuram di kalau syabun chua kiflai le sitom bakjo cela bikria. Kemudian cuba bentar kapcing poste tu ki kalong panui ke Meklia wa pranai wa rai wa kio syapran. Hendrai kapsusi pa kalong ba kila kepen bejo ika state hendrai uput usam tip dan ustang hanakut. But kawai pa ka kecing bah kena kalong bang emsunoton kecing icingai nak kebetakan pak tungkang. But ngena
Kram depan semua iba ardan dalam hakan ke penting bawanta. Ilami rang ba hausam car fly pansha kan. Arpe kenta. Tempat dan ini dalam jongi balanut pansha kan. Arpe kenta nak kenta ke isu jokse kumju. Penkelano jak reservation policy patmenta ngatrai proses badan tibha it's scam makane kan Sohryngkham. Di kipun pa ki isu ki pa pada ban le nampak bahagian jong ki long tin ban tin ngiyang nampak ngila he ka scam dan lagi semet ndem ngarus pa ban bam la yo le pension nampak lo mani yo pension trusteng yo trop MLA arlak ndre ami kadang nama nge is taksot yu pa kasih apa tang cing sudah kakam kacam hilong neka state ke pakerdu kakam kacam dan cuat kebepat tapi cing duk ru hilong kipa pun kipa duk hamdeng dan nongkrong tang benda cuat hati ke property lain kibun pa pada pening pang sitam ru ngepet kibun pa kibru jungi kipa pang sitam pani kenal sedang kakita sepak prapo dengan ngambakna program Prime Minister Indira Gandhi lain kini Chief Minister seperti Delhi iba bibilang do bagpai dan belai Chief Minister ke por iri le di winning senior Chief Minister juga is hatu ke por juga mikirnya but apa Indira Gandhi kalau orang bagadan kita ke scheme baikot ni claims tangkawe pan ai kedot is tiada orang ai ti ijen bag bibilang do oh ai lagi ke mikirnya nama hangi ki bon ki bre ki betuk bat ki barmet tangkapang kumta ke Indira Gandhi kala sobhavan ai ya ke mikla ya ke nikrim semyo mata ma itu mata ru hapo ke cerah jungi kadang na ki lat sumar ki pat biang kita pat biang doktor pat hapo STC jungi pom kadang tang bon ki guna mata la stang pendha ki bon ki bring pang stam khamtam don smart card hamare shi private hospital chasor ki cingkin jar dan silak menurut badung postal private banyo kelat cisubar tak tahu lengkap mata ban orang cikena sempor dagi khat nyo ke prastam bagi ba kita lir ke por ban ora ya kecela berpura bat menta pat tak kita stem pojiram ba adan layak hi bang pet ba lawra bang cinteli si sempa balik wa cinteli ban ora cikela kende upra rupai ubar pat maram ulungam hai por ni state bishwang so bigong kram upra rupai ubar kremta lami la competition show mo kram upra rupai ubar maram ulungam hakapor cingram cinga arden it's kamba kende cingle MDC menta kalau kelenti penseng lenti penpoi syaraca upra mentang la job MLA job MP ring habia kun tang bon ba ki issue ban kun menta cai mdu kasih pai kilong ran san pai stem karta jog mikhlea hati isha hakta jog breu ke breu san pai stem go lastang no mikhlea ta sa chatra du jor be jela ta dot isu kila kiwai ki jela la keu shapran rek mikhlea sa kumcho kumong metcha home store wong mikhlea ke dei ke ba nokong tam hak chabam sa balik kem keu ke jor chabam sa ke bam thom kanong rem cho pati ke jeng ha tong rem berat dan kong yang cibam sap bam thom ban mentah baduk bentuk ruspa dan ruspa dan kita tahu kikam kicam mentah yo tang ruspa kita beriam yo kam syo kikam kicam berkaitan kurup tigi bro breu dan kabor par kom tum kam tum jam do like let sak pa de la tangi wan kabor pojang bardan let's say ni kita sang nanti sia cara pra ke MDC election galong tang ke pekre patanglam som sekretariat desi hila banle yikita tak cing syam cepai pa ke cing syam cepai ke por cepai pa kalau beton bos tu tak pat ke dek por pa ya kini ki wai pat ki parti ken chong shuti no nanti sekpa pat stang nam ta ke MDC election pat cing kelar ke stang na pot sikosel ki bon ba ki shu mo pot sikosel ado menchwa kira parti ka wai teruk UDP ke Kongres bat ke NPP pot skosel le banwan ka an ke bakang yeng ke kentiap seng
Nakuin parti juga empat. Kalau masuk ke MDC, na job na parti kipat no. Siya parti itu nakapor. Panjang suki panit tau pisah. Day pantay tang tag issue juk siap issue. Mata ke parti ka chat ke MDC ke bakan sai, bat ke pastu ke nong rim, bat ngit scam ba kini dalam job ke dompet. Ia mata sangut idon po ke VPP la presang da ki wiki board pan penthame man penbet de net scam. Ini fikirlah je point ba lai ke bandir ba ke pon fikirlah je ke parti. Kata dia rim mengijan pagi scam ma pit ba unai je kersian season 4 ke election. But ikan mau ba bah kini kiski ba kiton kempa langut ke MLA je kongres dapat syaka NPP. Asyatiat te hak ni kiski madap don ke election po korels mo kambar kre long ba ketika state ba job do kongres MLA tamang MP minta pagi keru kelas start di on bangin jet show di kongres bata job na kongres kan patch kan PP mentat konsen ru tan kumbak kedet ski ke dan nang kongres bat kan PP pot konsen kita hilang pada mentah bagi on bagi la khat lok no ki kontik wing kum chu po jalan kenyaru house dem hadu semal acar arhulai long ba ke GDP bat ke kongres ki ke NPP telang po state apa begini election macam fly yang ni penjob no UDP mungkin syok type no NPP te kibe pa basta kimbe chu kung balai ba penjob itu UDP penhiar no NPP hindi kita lang hajo kita lang hakjok sarkar ki pam calang nang sidang kita lang berhaden kataru dalam job kita lang biang MDU tu pepa update bepe kemau deputy chief minister long manket sanstam iwan pembet lai pusat parkom jadi pepa ki bapai lo te man ke sanstam rupai pa yang ngok maka ni cara fulai hani ke tanjungi hanung krem not selong bar mulai pepa la pembet kala jadi kandidat dalam start pepa kema kini ke kandidat kena klik entah ai pisah su long le su kumdo la kan keluar ikan mau ba hakapor kamun swa kasi kendo perlok untuk kapor ngapal election dan tekam sokar kita ong ba ong lalu kan pen election boleh kan ya pisah opsi pisah kan transpa sen sansdam tekam madian yo siaja sikli mo hak sen sansdam tekam ta syabon syong dan le perlok ubaile election makini balada kan so berteng isongkai disa koi dukan dalam kra ini sama dukan ontanga so sting chabing dalam election kalau nak kenang si one trend si pang aku belum sting chabing dalam election tu balik pilih election ngai le isu election tang ban powder man pandam wei tang wei pat kandidat bang isi te tri gong bang keben pat kalong ba lalu buat election, abun kror. Ton pas sponsor itu kata nak, ton bagaimana simram, ton bagaimana mau nak yo pisah dengan tay by donation, tring kilong yang ada raja, pilih mana dengan skim barat kau. Dengan job ni asal skim show, mana yang pintar, wong bah magaran. Tengok tak husiar bah pintar, hani kita donor ni kandidat kita bilang ki independen kemud berai luit. Mana cikte dan ha parti kini berlalu kan mau kini berlalu kilom berlalu but ni national kendong peperterang perbiswa ni siri masih but peperterang bagi indong rap kela kut katu rap mo prai ke masih prai lan baik masih but bon ke masih ke pa mon thaisu kesa seklam ke pet sekoi kishnong sekoi jaga but kamta kim jkwan semsho tekem jo orang por gidan kini kandidat ke balong ki light load light lam kan mi show dengan job kila kina mal flight jet you beri light load pemna show ban ong dokum ne kam tai pemna sebab te tekem ta huser ba ngilamat lu ko kongres hekpor menshwa kemno grab train pot council pokas state ikan mau stam ajasan por CM nak kongres parti
para poderia sejak kongres hajalan sejak kongres. Atau kita ke lobby ban persiang ban lobby ban ai nasi ban ti na uranium hapo domestik. La ai ro do arpau sakrul ban sasurok. Ban tai jingki ba. Tai jingki juga sang balang ban kita menuk terceka la penduk no kita kecil. Temu anti uranium. Bat data siap di uranium tu kapor kenal kenaman kredit ia paiba cipang le hujan. Pat tak tahu kenal paiba wadam becho ia ke National Party. Ke Kongres Party ke National Party. Bat hak sam cakap dia ru lakang parti siap dia mau. Bat kemta paiba udang bela unang sini macam jar bah. Sio kedit. Ti kemta nang husaban ai kabut mau sibut daram na jap. Bukan mau dia berkat pun sin siapa yang tak ikut perkat ik longdin ke mandin papi ai ikut umdai seperti tak ia ke hok lajeng umdai mempecu ia tak kaplia ini kelang parti ikin member seperti ngemdan demi kemat ng parti ngemdan kesepak hajar eksel kurpa dan ai pepak ning ai tang sing sekri dengan yo ke bor pat kemau ben kesani tang dek cing i pakata berkam mon tak cing isnai chung play ik na chung klat bang perkat kena yang cincap dan beram haji sudah bicara apply belajar MP lajong balai site berbuat parlimen. Tapi diktim kendap te kerban bandam klet bandam senak jogi dan bandang asisten buna komuni bat dang pun pak kikam pendap kumta ai sewe so kredit MC dan penjab eu banyak betrelang bangkit ya kedang kor jong ketong ketain baik kunjuk ya kecela. Tapi diktim kendap flexible